Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo engalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje mntana esekhaya awulike ivideo bese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification ke uma kukhona ke ivideo sifakayo sikubhekela ke nje ama transfer umazi akhona ke kuyona ke iBetway Premiership sobhekela lapha ke kwezimnyama iOrlando Pirates ke udaba oluvelayo kwezimnyama ke kuthiwa ke Orlando Pirates icathamela okanye ke ifuna lapha ke umgadli ogijima ke kulona ke iqembu leMarumo Gallants ongokudabuka ezweni ke lakhona ke lapha ke eZimbabwe nomdlali ke oneminyaka ewu26 nje kuphela impela ke lapha ke ogijima as striker lapha ke kuMarumo Gallants lapha ke uJunior Zindoka impela ke Orlando Pirates ukhona ke ohlwini lwabadlali ke abangama target ayo ke lapha ke Orlando Pirates kwazi ba mhlambe ke Orlando Pirates esingayibona ke lapha ke ngewindi lama transfers ngoJuly siyibone ke isayina lapha ke uJunior Zindoka from lapha ke iMarumo Gallants ongokudabuka ezweni ke lakhona ke lapha ke eZimbabwe sifisela inhlanhla eOrlando Pirates ukuthi ke imthole lo mdlali ke oneskill ngendlela eyisimanga nohleze ekulambele ukushayela amagoli uma ke ekhona ke enkundleni yona update engiphethe ke njengamanje like ivideo bese ke uyasubscribe kuyona ke channel mina nawe asihlangabezana kwivideo elandelayo nisale kahle.